Исәміз қырмазды башашылар, мұқтарам милләттәшләр, достар, туғанлар, кәмит кәуитні яратып қараушы, күтіп алушы милләттәшләр сізді зәңгәр экранлар қаршында көруізге шексіз шатпыз, ішлеріңізді шетке қойып, тұрмыш мәшақаттардан арылып, рахаттанып, ял итерге шақырамыз! Hürmetli qатын қыздарымыз, siz енді бумеранг законның нәрсе екенін білесіз. Білесіз ме? Білмәсәгіз әйтәм. Міне, әйбәт етіп ырғытылған ир, име, яңадан әйленіп қатын қызының аяқларына қайтып жығыла. Бір ир қайтып кірген бейт. Исірік. Қызылға батқан мұнда сары қызыл шешлер, име, қатын айта екен, бүгін нәрсе деп анқыланасың еді, нәрсе деп анқыланасың, білесің бі қаршық, ашанасың мұ юқ мұ? Мен қылауым білен суғыштым деп айтабы. Жамағат, қатын қыздар үпкелемегіз, сізді яратабыз, сізден башқа тұрмыштың емеде, тәмеде yok. Ей қатын қыз, сөйлер еді тұрмыш, сен болмасаң әгер дүнияда. Искірсе де жерде дәуір буат нәфисінің сенің үр яңа. Yüzlerini yaptı hisler bilen, izgilgin bilen balkıtıp, ей жаным деп әйтіп қойуыңда, нәқ бір құяш бар кебек. Башқа күнде сізді құрметті өдәбіз, ир егіттер біраз талымсыз. Бүгін исары итсыр егіттерше, қолларını қысып сәлем бире, ирлер заты сізді, қатын қыз. Әйінді құрметті достар, құрметті тамашашылар, бүгінгі қонақларымызға келгенде Ирақ араларын яқын етіп келген, Улян өлкәсінен келген милләттәшләріміз алқышлап қаршаламыз. Бірінші қонағымыз, жамағат профессиясы бойынша тіш бұрашы, ұста гармоншы, жыршы, шәп кіші, шәп егет, шығышы тумышы білән, өзіміздің Қайбыш районынан шүтті егеті. Шелні Татар автономиясының рейсі жамағат Талғат Ильятулов. Неге екенсің сеніңні Ушам қаманыңлы жырларға Мәхәббәтің бәкіткәйін Taşı bağar iken yarlarda Müfebbetin beklitkeyim minin Taşı bağar iken yarlarda Talğat efendi, birinci şiratta eli İmi qapqa tübüne kelip mühabbet anlatkanların көрген жоғыйы. Дәртлі ya avul turunda, ya bulmasa balaşak turunda, ya garmun turunda ғана жырлай тұрған жамағат. Әлі бірінші тапқыр mühabbet turunda жырлаған қонағымыз. Талғат. Сен бит башлап үзің бар, әйттің бит қатын қызлар. Мен шул этәргече жасады енді. Мен нинди жырлап шығар екенде ойлап тұрдым да. Mühabbеттің нәрсе екенін білесің мен. Нәрсе екенін Шул киреп әлем қайтқан шул мәхәббәт турында бит инде. Менә Талғат, шуннан да мәхәббәтнең нәрсә икәнен аңлатып торасы юк. Әгәр дә менә синең кебек мишәрләрдән сорасаң, нәрсә ул мәхәббәт дип, нәрсә дип мишәр? Мәхәббәт ул сүпрә, 9 ай күпрә, гомер буе үкрә дип әйтә. Талғат Ильятулов. Талғат. Рахмат. Җырың өчен рахмат. Һәм менә мин инде әйттем теш табибы дибеме? Сине күргәч, әле килгәндә тишем сызлый, сине күргәч туктады куркудан. Без бит 82 елда мен институт бетердем. Вот, 3-нче курстан без практика бардык, фельдшерский практика. 12-нче клиника, по-моему, хәзер исемдә булса. Шул ук. Без укол ясарга өйрәнәбез инде. Банклар күрә, горчичниклар күрә өйрәнәбез. Хади Борушания, хәзер на 1-нче елда врач-стоматолог булып эшли. Патмос белән алган горчичниклар, банклар. Китте 5-нче палатага банклар куйырга. Спирт, чанда, тампон, банклар белән, патмос белән барайын дип, куллар калтырап бар, 1-нче мәртәбә куя бирде. 5-нче палатага бара. Без дә барабыз, 1-2 чанда студент ярыбыны карыйбыз. Шарпада битне шунда. Аны банкыр Беләм. Кайнашаганша спирт түгел китте. Баллы истене. Шарпа сызыбы булды, баллы яна башлады. Палтыда, беләсеңме? Шуңа күрә сезне үләнгә куганнар инде.
Mında pazar çıkarırlar deyip şuna göre eni bir eytem azagı nişik bir terike diyeyim balnoy şiirli avru yana başlagan bir eytem jattıkta studentlar tege spirtli yoluysuz melledi deyip güzel durak ildi. Erhat İdiyatulov. Uyla rahatlarım. Talgat. Biz bir avul yigitleri. Mene avulnu sağınabız imi. Avul turunda söyley başladık. Silegeyler ağa indi cemaat. Emmedelekin. Mene avulnu tağında bizden kibet. Yaratuşu. Her vakitte de avul bilen şehir arasın üzmüşü. Yollarına tuzanda çürmüşü. Ulyan ülkesinde yaşaytırgan tağın bir Tatarstan Apas rayını orta balta yigiti var. Şakırıgalı hürmetli uluslar, hürmetli konaklar. Selam. Bu min. Hani bir eytip tanıgırmadım. Ramiz Safin. Rahmet. Ulyan ülkesinin cemaat Tatarlarının milli medeni üzeginin avtonomiyasının içtimai üzeginin reisi. Tatarstan'ın at kazangan medeniyet hizmetkarı. Ulyan ülkesinin içtimai palatı agzası. Tağın neseler eğitimci. Eybet kişi, şep kişi alkışlar. Mene şuna hatım bilmeyin. Nindi yakşı kişi gelmeyin değil mi? Bilmiyorlar mı? Bilmeyin. Cavit, mene bugünkü tapşırığa min ap keldim sana. Bu Şistay, Aleksiyevski, elki mişerler bir nerse. Bu bundağı bizim mişerler ulan mişer. Mahrovi, Şistakrovny, parodisti mişerler. Şuna göre bugün korap, tınlap kalığız. Mene degen eteler bit. Mişer Tatar'ın koymağı deyip. Bu koymakın koymak üstündeki sami iski. Tağın iskisi. Elpesi. Sami şetir gitkenler indi. Nom olay. Zıt görürsen. Uze Apas'tan Tatar, nom işarini maktay. O kakşı. Yok, Mişer ne degen halık. Ben her vakta da eğitim. Mişer ol Talyan garmun deyim. Eğer de klopkısına ders bassan, mine degen kuylar çıkarıga bularım. Unakşıl halık, ungan halık, bulgan halık. Bulgan Tatar canlı. Usal halık. İzli usal. Birsek var da. Azrak var da. Olsun, şuna göre yaratamız. Bildiği millet kişisi olsa da cemaat, iş milletten tügür. Şuna göre de eyteler et, uyun kuralının da milleti yok. Şimdi millet iken, o cemaat Tatar canlı, halkına hizmet etetirgan, jırlı biletirgan, uyunu biletirgan, hem jin sızganıp, işlep, bizden ilimizge fayda ketiretirgan kişi olsun. Hem en yakşı sıfatı kişi bulup kalsın. Hazır min yazabı letirgan çakıra, bizim Şafik abi var idi, koydadır. Şafik abi İmaddinov. Bizim tanılgan şairimiz, Tataristan Yazıcılar Birliği ağzası, bir neçe kitap avtırı. Şükreli yigiti, Kekirli oğuldan. Alkışlar. Şafik abi. Kilesi yılga yubileyin bilgileri büteşek, abızayımız yaşın etmeyimiz. Belki yaşaktaki kızlar koraptıralar, eytirler Şafik koyup gitken deyip. Şafik abi, sizni ko'ruvimizga bir şat. Remiz moqta bitirelmey. Emmedele ketdigi kishini moqtagan soy ishonib ketmagiz. Yani şuna göre Allah'a ko'rishuvimizga cheksiz şartmiz. Siz nechikdir şartmi yo'qmi qopqatibinda bizim bilan ko'rishuvga? Big shot, şunu katli shot. Kılıçlarımını kengip. Ko'rinib tura, 70 yaş. 60'ta irler bulay aytib tura. 70'ta bulay, endi 80'da Allah'a şükür deyip. 70 yaş mı? Tulmagan Ali. Tula, yubiley. Kilesi yılga çakırımız. Abzı bunda. Şafik abi. Bu yaka otur da. Şafik abi otur rahatlar. Koya oturasın kile. Ortaga otur deyip. Orta bu kenge otur. Ortaga. Tüp başına oturttuk biz seni. Rahmet. Kilesi konağımız ki. Giremeyiz. İkinci konağımız bizden Ramil Vafin. Bu yıl gına o Sümbür Jür konkursunda jür bilen laureat ismini alayık buldu. Ramil Vafin. Ramil Vafin. Duyular alıp bara meclisler, yübiliyler kirekçiye. Rahmet Ramil. Hassa. Молодец, Ramil. Bunun knopkası kayda. Knopkası kayda bunun. Nihal Ramil. Knopkam artta. Ramil. Elbette Ulyanda en popüler tamada. Da. Alıp para, alıp kayta. Alıp da kayta. Kimlerinde kaldırıp da koyta. Kaldırıp. Üzerine kalmasın. Allah'a şükür. Kusura bula. Bugün sizge kisege kiresi yok. Allah'a şükür bana bir kollega haminde rehatları bugün kapka tübünde kızdırıp jiberirge yardımcı tabıldı Ramil. Yalgıştık tam biri var. Tam bir tamada şakrım ele. İki teke başa bir kazan kasayım. Şevdesi ya, mişerlersi ya. Tokta aşıkmalı Ramil. Hayır. Big shot. Mine aşıktıra.
Уйланга кайтасы бар, тагын 3 ергә ашка барасы бар ди. Рамел, күрешүебезгә бик шат. Әле мәзәкләр синнән, әле бәлки әле мин шушы эскәмиягә сузылып ятып, син бәлки шушы капка төбендәрәк кыстырырса, бик карап кура торырмын. Рамел Вафин! Була. Рәхмәт. Давай, утыр. Җәвид. Әу. Хәзер чакырам мин бик сирәк һөнәрләрнең берсе иясе булган кешене. Туктат. Яшь җегет. Ашыкма. Һөнәрләр дигәннән таш табибы бар, язучы бар, тамада бар, журналист бар. Элемтәче бар. Элемтәче дә мәлсин. Элемтәче. Бер телекомпанияда эшли. Тагын нинди телекомда. бик сирәк профессия. Нәрсә икән? Һәр тамашачылар көтеп утыра. Нәрсә икән бу дип. Командир түгел. Комбайнер иде. Һәр ират комбайнер тракторист. Тимерче юк. Түгел. Җәмәгать юк. Да, yok, жылы. Жылы. Стюарт. Во. Пожалуйста, рахмет. Альберт. Бу Стюарт кына түгел. Җырчы, тамада. Ульяның иң әйбәт тамадалары. Hoppa, молодец. Альберт. Сен самолетта булай бисәң, Альберт, име? Самолет булай килә дә, вынужденный посадка ясарга мәҗбүр була. Җавид абый, мен инде самолетта бейим 24 ел инде. 24 ел. Әйе. Менә җәмәгать, Стюарт дигән шәйтан җәмәгать, менә татарча сөйләшкәч, рәхәт име. Но бит алар килеп кергәч, самолет очышка әзерләнгәндә, име, һәр вакыттагыча теге ремешоклар диләр. Бәйләтәбез. Шуны күрсәт әле. Бу үзе бер бию булды. Безнең эшебездә самолетта да. Һәм тагын да бер җаза. Менә тамашачылар белән инглиз телендә исәнләшергә кирәк. Сез инде пассажирлар белән Да, исәнләшәсез. килеп кирдек. Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? Very good. Окей. Фантастиш. Нинди генә илләрдә булмаган кеше бу җәмәгать. Но, үзебезнең татар телен онытмаган. Рәхмәт, Альберт. Рәхмәт. Утыр. Урын түрдән. Хәзер безнең Ашыкма. Җәмәгать һәр тамашачылар көтеп утыра иде. Нәрсә монда үләндә бер хатын кызда бер гүзәл зат та табылмаган менә. Ирләр генә, җегетләр генә килгәнмени дип утыралар. Бармы? Бар. Менә шулар иң матурын, иң шибәрәт, иң матур җырчыларның берсе шагыйрәдә. Үзенең дискларын чыгара. Татар халык театрының режиссеры Нур Шүпрәле кызы. Кара китә алнан Нур театрының режиссеры Җәмилә Мифтахова. Ях! Паршалам. Барыгыз. Әйдә иркәм алып барам чишмәләргә суларга. Әйдә иркәм алып барам чишмәләргә суларга. Чишмәләргә су алганда су чәчрәтеп уйнарга. Эх, җаным суларда су чәчрәтеп уйнарга. Мин нәрсә әйтәсем килә? Рәмис үпкәләмә, нормальный кешенең исеме җыга башлана инде. Дөрес әйтәсең. Я Җәвид, я Җәмилә инде. Әйе. Аннан Рәмисләр. Аннан соң ырыга да бит. Жүләр сүзе тоже жыга башлана. Утыр! Җәмилә ханым. Акыллы жүләрләр. Акыллы җүләрләр, Аллага шөкер, җәмәгать. Менә бундай дөньяда яшәргә әдрәк кенә җүләрлек тә кирәк. Теге елмаеп йөргәч мин инде тула акыллы түгел дә дип әйтүчеләр барды. Но җәмәгать, кешеләргә әгәр дә мине күргәннән соң име, кеше елмаерга мәҗбүр була икән, димәк Аллага шөкер, дөнья матур, дөнья киң, яраталар, шулай бит елмаерга мәҗбүр итү тамашачыларны. Хәзер ни? Син Рәмис эшкә барганда кешеләрне күргәнем руль артында баралар. Машинадаймы? Беркемне күрми. Кем буена 100 төрле проблемасы тагын башында кайный име, ул светофорның кызыл төсендә күрми. Яшелендә күрми, сарысына да чыгып китә, кызылына чыгып китә. Шуңа күрә Аллага шөкер. Һәр вакытта җәмәгать дөньяның матурлыгы һәм гомернең озынлыгы елмайган, көлгән кешегә, шаяра белгән кешегә күбрәк истәп язармын дигән Ходай Тәгалә.
Құдайға ышанасыңсың өзің? Құдайға ышанасыңмы? Ничек ышанмыйсың? Мен кичкенеден ышанам. Ышанасыңмы? Безнең әбиләр, әниләр һәр вакытта Корбан бәйрәмнәре, уразаларны качып булса да уздыралар. Мен былай ғана сұрадым, мен де ышанам, өзіме керек шақта. Құрметті достар, құрметті қонақтарымыз, мына Улян өлкәсінен келген қан қардашларымыз, милләттәшләребез, милләт пәрвәр егетләребез, кызларыбыз дисәк тә дөрес булыр, шунындалар татар өчен, татар сәнгать өчен, татар милләте өчен жан атып яши торган кешеләр, читтә булса да безнең Казан белән, Татарстан белән араны һәр вакыттагыча üzмиләр, юлларга тузан төшермиләр. Ә инде бүген Камил Җавиттә күрүзгә шиксез шатбыз, көчле алкышлар сезгә. Arada bir tane Şafik abi var. İngilkeni, Şafik abi. Eytkeni bir şey mi? Mene şundan bizden yaşlık, sizden yaşlık ayırma bir zor. Mene bizden yaş ayırması, 10 yaş, 12 yaş mı? Emme de lakin mene sizden devirde yaşayan avul halkı kıymada bulmagan, değil mi? Yaşlarında. Şöyle bir de kıymada yok. No birbirine konak kayırışı var. Kimden tavuğu sarığı kirse de birbirine upkelevi yok. Şöyle bir berengi bakşasın sürüp çıksa da sarıkları Тиргешу, талашу, хәзер бит кыймалар бийек. Име, капка төбендә ул вакытта скамияләр була торган. Хәтерлисеңме? Минем яшьлегемдә тыеп калырга вакытым да булмады. Мин 19-да хәләл җефетемә 17-дә яшиде, без өйләнештек. Яшьлекне күрмичә дә калдык. Siz балалар бакчасыннан соң мәктәпне тәмамлагансыз, узак йөрмәгәнсез. Әле хәләл җефетем мәктәпне дә бетермәгән иде. Участковый килеп предупреждение бирде дә безгә, сезнең скоро балагыз туа. Вот нихер. Татарлар. Нинди кешеләрне алып килдең син безгә? Ну малай, ну Шафик абый. Ну хәзер шатлыгым инде. Минем хәзер икенче малаем пенсиядә. Үзем белән 1 елны чыкты. Военный подполковник 22 Лабизаловканы служить итте дә, бер көнне 1 елны пенсиягә киттек. Мин 60-ны тутырып, ул үзенең шул военный службасын 20 ел икәнне тутырды да, бергә җудык пенсияне. Уникаль гаилә. Аллага шөкер. Ярар инде, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, менә әйтәсе килгән сүз шул, Шафик абыйның сүзенә кушылып, кемнәр пенсиягә чыгарга теләп тә чыга алмыйча калган яшьләр көне белән. Рәхмәт. Хәләл җефетегезнең исеме? Ул якка барганда беренче балаларымның исе кызганычка каршы бакыйлыкка күчте. Теге дөньяда мин икенче хатыным, икенче гаилә белән инде 22 ел гомер китереп тордым. Ике гаилә белән бердән бер бөтен булып яшәү. Ул хатыннар эше бүгенге көндә мин үземнең Флюра исемле хатыныма бик күп рәхмәтлемен. Ул минем балаларны, мин аның балаларын бергә бер бөтен итеп, бүген дә бер гаилә булып яшибез, Аллага шөкер. Менә әлдә алып килгәнсең менә бу кешеләрне. Күп уланны әти. Ничә бала? 5 шәү. Иде берсе бакылыкка күчте заманы Рәхмәтләрем 20. Оныкларыгыз 20. Правын, оныгым монда отырган Ильяс. Минем правнучкам бар. Әминушка. 2 яшь ярым садикка китте кичә. Ах! Правнучка. Да, оныкчыклар. Бәхетле. Шафик абый, Аллага шөкер. Бай, бәхетле мин. Менә сезне шул капка төбендә Камил Җавиттә күрүзгә без дә бәхетле. Рәхмәт әйтәм. Ну, biz инде җегет белән таныштык. Ну, энекәш, мин әйтеп киттем инде, кайсы гына илләрдә булганы юк. Кайлардан гына самолетка утырып тегеннән астан әле булмаганнарында карап үткән кеше инде, шулай бит. Җырлыйсың, бийсең, әле бит әле хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, барыгы да мәгълүм булсын, шунда студент университет битергән сезнең? Мин финанс экономический бетергән кеше. Әпәт акча санарга яратам. Ну, җәмәгать монда мишәрләрдәге лаксада акса инде монда. Без татарларда мал дип сөйләшәбез. Рәхмәт. Менә самолетта очкан вакытта, я булмаса шушы пассажирлар арасында бер мәзәк булганы юкмы? Ай, мәзәк бар ул, Җавит. Теге сез бит сөйли торган мәзәк бар иде бит, бер поп шулай самолетта чыккан бит инде. Әйе, ну шул бар ул. Сөйлә. Ну, ничек инде теге самолет күтәрелеп китә дә, 3000 километрга менеп җитә дә.
кнопкаға баса, стюардессаны шақыра, стюардесс келеді, доченька, на какой высоте летим деп сұрай екен. Ой, батюшка, 3000 километр. Принеси, пожалуйста, 50 грамм дей. Стюардессы ките, кейтіріп бейре, хал кіріп кете, жидімінге мене де тағы звонокқа баса сигнал. Стюардессы келеді, что случилось, батюшка? Доченька, на какой высоте летим дей? Ну, мне 7000 километров дей. Ой, принеси, пожалуйста, еще 100 грамм дей. Ну, хазір кетеді, шунан сайын де 10.000 километрға жетеді, батюшка білмей бетінде басада, келеді стюардесса. Что случилось, батюшка? Еще 100 грамм принести, что ли? Дер. На какой высоте летим, доченька? Дер. 10 000 метров, дер. 10 километров. Дер. Ой, нет, здесь уже начальство близко. Дер. Самолет ұша екен, самолет ұша. 10 километр, 10 шақырым бейіклікте. Әйе. Стюардессы келгенде үшіншіден сұрай екен. Онда бір ишік ашарға матыша түшіп қаларға тілей. Теге лөтшік айта екен, башына ушанка киген ме? Киген шол. Ашығыз, ол әр вақыт шушырда түшіп қала деп етеді. Солай теге яшьләр бит үйленішкендер, мына әлі Тәлғатның иске түсіп кетті. Яшьләр үйленішкендер, той, баллы айлары тегелерге путевка берген Мәскәуге шалар екен бит. Мәскәуге, Қазаннан. Отырғаннар кіріп, самолетқа ikisine iki yakta orun, ortada şükşe oturayken bit. Şundan sonra tügün ayıtıp karılar indi kuşu oturdu tügün şükşe. Yok, здесь буду сидеть, здесь буду летать деп бит oturayken. Şundan sonra стюардессаны шақырғандар, те қыз келіп айтып қарай тігі шукшаға. Хаман өзінікін сөйлеп тегі отырады. Жоқ, здесь буду сидеть, здесь буду летать. Шундан соң борт инженерға барғанда айтқан енді кеу балақа енді мына кіші тойымыз болды, баллайымыз, жол итерге барабыз, бірге отырып, янаша отырып барасы келе. Зинхар үшін айтыңыз, көшіп отырсын енді теге келгенде борт инженер теге шукшаны құлағына бір-екі сұлдыға теге шукса секіріп отырға, екі шуғына көкшіп тұрады, қалтыра отыра екен. Қазір кеу білән кәләшінде янаша отырғанда құралы. Қорқытты бейт болмына. Нәрсе деп етті екен, барып сұрайым әлі. Барғанда кеу сұрай екен, теге борт инженерді қаралы. Шукшаның құтын алдығыз, нәрсе деп еттігіз, қаманда тынышланамы, дір қалтыра отыра. А мен айттым, что это место Москву не летит деп айтады. Görüntü rağmat. Стюардессалар білеші бек рахат, бек әйбәт, бек яқшы, әр вақта қызлар, матур. Қатынды көргенде yok мен. Солай ма? Әйе, мене 25 жыл яшым көргенде yok. Отпусқа қайтам да, екекен тұрам да, қашан кетесің дейір. Сағынып қына қайтасы, сағынып қына көріші. Бұлай қайтқанда танымысың сені, yok ма? Таныған бұла, ешіктен қаршала да, соңынан сыры қашан кетесің дейір. Шолса бар. Hatta iki malayını da şunda kırttım samolyotka. Samolyotta mı? Ey hayır uşağlar alarda. Buna bir cemaat, buna dinastiya. Eğer de Xudoy nasip etip sen işlegen, sen uçkan samolyotka turu kelsek, seni kuru bilen, Allah'a kemik cevitte bulgan, evi ulan, cigette bulan, mişer özümüzdeki. Hatın mişer lekti şu. Mişer mi? Mene çıkıp gitken, çöpreliler mi tindi biz özümüzde avuldan, mene kara kiteden idi çıkış. Kazanға çıkıp gitken idim. Tatar kızını alayım deyip. Geridim, eğlendim, tabalmadım. Kayıttı da Şüpreli Munçali degen oğuldan bir mişer kızını alıp geldim. Mene hazır pajizninle bulup kaldı indi. Pajizninle? Yok, sen Kazan'da izlep yürgende, Ulyan granitsisinde Şüpreli rayonu onu barğızda bile buş kulbulan koytkanşı. Koşulay deyip bir eğlengen. Yok dege, Azat, ol oturayken bir irde. 70 yaşlık bir babay oturayken beyt. Ona söyleganim vardır indi. Tege Zakis kınagasını alganda saatler boyu tekelip qarab oturayken. Karşıga nerse qarab oturasın indi. Saatler boyu tekelip. Nerse qarıysın indi sen anda deyiz. Qarıyım әлі qarşık. Bunun suruğu koşan çıgayken deyip etedi. İsen sağ olunuz. Aileleriniz var. Allah'a şükür. İsen sağ. Yürügen yollarınızdan kiri isen sağ üşüp kiri eğlenip yurtuğuza qaytırga yazsın. Rahmet. Şafik abi, әлі күштен әшті алып келдім де. Нәрсе, ненде күштен әш екен, Шафик abi? Ну, açıklanıştan bulmasın, Cevit bu sizin turda Jüler, Cevit, Cemile. Bir kolonuna. Ben bilgen kebek, işe harfın nekler ettim iken. Biz abiydi. Ya, ben upkali bilmem ben. Ben tankitli kabul etem. Kimsin Cevit? Eytip sayra, başvatlıç mı? Kemit mi? Kim bulsa da ketebala, halık şayan Cevit ne?
Хабан кеше башын вата, пүчтәк салып сандыкка, серле дейіп гайбәт сата, хезмәт итә халыкка. Анекдотлар, білдірулер, келдірулер дейсің ме? ТНВ-да син бір жүлер, Жәвид Кәмит есімілі. Қаршы ала, клачы кейін, би зата, есімене жесіме тиң, тамашачы ярата сізіне. Ой, рахмат! Рахмат, Шафиқ ағай, рахмат бізді. Мұсы истәлікке. Рахмат. Бұл язма. Рахмат. Алыштырды безне ямлы язлар, шахи таңа кетәгел йолдызлар. Йөрәктә кабынды сөю кайнар, онытылмый бердә тәүге таңнар. Син бит минем җаным, бердән берем барым, киңәш безгә барыла, пак кешеләр. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, аермасын yazmışlar. Sen bit benim canım, berden berem param, kengеш bizge barıla, akkışılar. Tağın bik köp yıllar, birge bulsun yollar, ayırmasın börük yazmışlar. Genler yolum birgele batlıybız, Yürgen vəqdələrini biz saklıyız. Tırmış bütün dünya biz tüyərək, Gilləşəgi biz bulsun yemirək. Sen bit benim canım, birdən berem param, Kengəş bizge barıla, akkışılar. Tağın bik köp yıllar, birge bulsun yollar, ayırmasın börük yazmışlar. Sen bit benim canım, birden berem param, kengеш bizge barıla, akkışılar. Tağın bik köp yıllar, birge bulsun yollar, ayırmasın börük yazmışlar. Аяз кенне balık kaplamasın, hislerimiz bizning toplanmasın. Aralarga kirmesin çit yatlar, ketsin alda bekütle minutlar. Sen bit benim canım, berden berem param, kengеш bizge barıla, akkışılar. Tağın bik köp yıllar, birge bulsun yollar, ayırmasın börük yazmışlar. Sen bit benim canım, birden berem param, kengеш bizge barıla, akkışılar. Tağın bik köp yıllar, birge bulsun yollar, ayırmasın börük yazmışlar. Ayırmasın börük yazmışlar, ayırmasın börük yazmışlar. Ah! Ay Ramil! Ramay bizde hürmet etip kine Ramillarını Ramay deyip de. Ramay. Yuqqağına sen bir jırı 2019'da laureat bulmağansın iken. Jır kişinin anın şın yüzü, şından da jırlı bilgen kişi oyun külkü, yumur yaratkan, sanatını yaratkan kişi ol bir kaşımdan dışarı almayın. Oynap qana otura, bilel. Күннөштүрдүң эле дирек, күннөштүрдүң жамаат. Мен гармонда ойнаганым жок, бу сирле сандык малга, чүнки менә шушы сирле сандык ичиндейми? Жамаат.
Ha? Sandıkta her үйде de var. Her үйде de var. Bik kiregey bir. Yartı metre uzunlukta. Mene ilikiler indi, mene Şafik abiler hatırlı turganlardır. Dege mişler bulgan zamanlar indi miş hatırlı. Çamalıyım. Endeşme. Yaramır mı? Yok, uylasınlar. Cevap sineki dürüst olsa, bulak siha, bulak indi cemaat. Minnem müzikal bulak. Ay, uzun oynayayım siz bilirsiniz. Tak. Onun tegermeşleri de bula. Tutar için, joylu olsun için, hatta ol mene şu tegermeşleri de şunday uğaytıp işlengen, emi ol bir yolu başkarıga. Hem mene mürjelerde hatırlısınız bit. Ol mürjel bit o cemaat bir pişirgene kirek tugul. Ol anın şunday bir kirek, şunday bir pişmağı ola. Mürjelinin, pişinin, avul pişinin. Şunda kilesin de emi, rahatlanıp basasın da, hem nerse bulurga mümkün? Bu ay birine koluna alasın. Miş bulsa kirek mi? Mecbursa kirek mi? Miş bulsa kirek mi? Tegermeçli. Niçe tegermeçli? Tegermeş ol kulgan masaj yasar işine. Demir mi, ağaç mı? Ağaç. No, yartı metre uklov bula indeşliysin. Yok, tegermeşli bulmuyor bir tukla. Tegermeçli bulmayın. Belki samaletta çıkanlardaki tegermeşli buladır. Yartı metre lan. Tak. Yartı bit. Şafik abi sen bilem dedin. Çamalıyım hazır Ey, çamalıyım. Çamala. Uylasınlar Ali yok sen bakalım. eyteli. Etmeyeyim. Seni bulup kalsın bakalım. Tegermeçli. Kisev tugul. Kisev bitin, timir bula. Ağaç. Ey Allah. Ağaç kisevle bitinde nega müşket takıp olma yana. Tegermeçide yok bir. Ул tegermeşi ул кайдар onun türlü şeyler. Mine tutasın, ул tegermeş mine kulga da masaj yasala. Mında uç tübüne de yasala. Etekisi yartı metre. Şuna göre Mene yartı metre. Bunu pazvanı koşup kıyal, pazvanı koşup kıyal, kıştıp gitti. Pazvanı Evet, evet, askara. Şu tire gelsin. Ha? Yok Derse? beni etkim kılada yok indi. Ey tabi. Yok, anı bin. Meni de sizge anlatıp bitirdim içime kaç. Massaj yasıtırgan mı? Ne tegi? Massaj ursu değildir. Rolik mi? Rolik. Ne? Parşı tırga. Ne? Karşı tırgan. Ana ne? Ramiz. Mişke etiler he? Koşular mı? Karşılarıydı. Ramiz sayma. Ramiz Safin. İşte o. Sen hoşlanmıyorsun mu? Kaşıtırgan taya. Ne? Tegermeşi de var. Mimine mısığına kuzan giderdi. Bizde var bu. Var mı? İşi ortunda tıra. Hatın gül şunu al benim koşay. Benim hatun kolundan koşu. Bunu böyle nişik bulaytıp koşu. Da rahat et. Evlay bit rehatirek. Cemaat. Ramiz Safin. Nerede batala bu? Ha? Nerede batala? Arka koşay. Yok. Dürüstün aytınız. Nerede dip atala bu? Arka koşu işte. Arka koşu işte. Yok. Bu Massaj. kışıtmagan jerini koşu turgan aydır. Anı kayan bilesin. Anı kanıkıp uylap tabalmıyorsun anı kanıkıp. No, bunda cemaat ayttim. Kim dürüst cevap bire, şunlarga bulak dedin. Bulak jaza. Ramiz Safin, jırlıysan mı, biysin mi, söyleysin mi? Ansa senden tura. O bilekli mine birdi bit. Yok, bulak bu birilmi. Baz bırak. Tegermeçleri niçin alın? O ansı da masaj yasar. Ya, bunsa da masaj. Bire, salasın da ayağını, bula itip koyasın da, biraz aytip de oturasın. Ey, ana şoğun itip teyirisi bula itip. Bütün tişine yakşı. Bütün tişine yap. Da. Andan kiri, tağın bu tekermeşleri şulay, yotkırasın da şunun üstüne bir bula itip. İrkçinin pazmanı şeyine. Anda fantazi şey. Fantazi gerek bunda. Tak, Ramiz. Brat. Biz ezirlenmeyin icra. Biz ulanın Cemile icralar dedi. Ol jarlı, bu şosağın ha, bu bir kuplit, bu nigine. Eksprompt bana improvizasyonlu variant. Ninen.
Mərhum Xəniyə Fərxinin bizə kilgeçdin bir zamanını bir 20 yıllık jırlagan bir jırı var. Onun jırlamağı da bizde şu mecliste bir jırlagan idi. Senin şeşin jidi tulum jididen ay ürmesin de jidi yatka küzde salmam jidi yıl ey kürmesem de jidi Yatka küzde salmam jidi yıl ey kürmesem de. Tataristan'ın at kazangan medeniyet hizmetkarı, kupkırlı talant iyası, talantlı jurnalist, hem jırşı Remiz Safin. Ey dostlarım sizning bilen şat benim köngüllerim. Şat benim köngüllerim. Tağda şulay şatlık bilen ütseydi ömürlerim. Irten tırı bitim yudum roza sabını bilen. Roza sabını bilen. Sabınımda teşik gitti sizni sabını bilen. Hattını pişirgen bilin, tabıda pişirgen bilin. Tabıda pişirgen bilin, ırşışkanda tartlar üyde tartıp alırsın bilin. Orakı işlemek tartışmaklarga kırırsın. Ijmaklarga kırırsın, ijmaklarga kırılmesek kırılgında yürürsün. Akşelerge döndün, su alırga üreldin. Su alırga üreldin, gözlerime suda yüzgen akış bulup göründün. Biz üskende üsken idik kan tamirlar gibi. Kan tamirlar gibi, üsüp jitkeş daralıştık kış balalar gibi. Oh! Albert Nasibullin. Ne bana şahsım indi, şahsım olayla ittirasın. Ah! Bunda büyüğü de var, jırı da var. Fin yürümetiginde, tuş yerge. Mene şu oylap duram indi, şou bizneska kitermen de, mında kazan kalırsız elmeyinip şunda bir işte. Biznesin bilmeyim, şovu toşunu bulayın. Eğer de biz de olsağız kileriz biz. Kazanğa. Bir mişer gitmegenisiz ya, tağı iki mişer Onu kilse. turunda söyleşmeye geldim. Konkurensiya. Biri turunda söyleşik. Albert Nasibullin, Albert. Rahmet. Jırınşap, özünüz afarin. Şuna göre malası jırlap yaşarga gelir. Rahmet. Biz girmedik iterge, kildi gulet iterge. Atay tapkan mallar tögel, mojnu gulet iterge. Almaz bilen kiseler tereze pıyılasın. Utreli yanarma kimlerden yallasın.
Oruçtan tübemişke, tegerep düşemişke, ebi kızın bilenişke, üzer miken bir piçke. Sandıgaçlar güke sala yüke kabıklarına, bilgisi biz gitmeyelik eşek aldıklarına. Sayri sandıgaçlara, sayri sağındıra başladı. Sağ başındağı koyunun butakların bükkenler, gözlerinden görüp duram seni dikki ütkenler. Saat çıktı segizini, sekrep çıktım dingizini. Siz unutmasanız bizni, biz unutmamız siz. Yok indi, yok. Чеп, чепуха, в самом деле чепуха. Муха съела петуха, заплясала колбаса. Hadi şimdi ver bu. Sandığaçımны жибердім тыңларға сүзегізіне, турығызда күп сайраған, көрмәген өзегізіне. Olayda bizge nuja, bulayda bizge nuja. İsteki yemin işik tuza, yaşlımır şulay uza. Assa. Büyük davga mengen şakta ağır kile tüzlerge. Bitmeslik suyu şişmesin, tillep kalam sizlerge. Sayri sandıgaçlara. Malalis. Biz bit Apas rayonu, Dusqa tügül düşmanlığa da tillemim ayrılığını. Buzğa tığıl düşmanğa da tillemeyim ayrılığını. Almadım, tutalmadım, yüzüp kilgen ürdekli. Ömrüm bulsa unutmam, sizde kurgen hürmetli. Hadi. Ери, очарадым маржага. Ери, влюбился маржага. Миләшә дип торган идем, ул Эльмира булганга. Эльмира булганга, алдым аны хатынга. Alma bakşasın şabırga, ütkeni bulsun şağıgız. İste kalsın birge bulgan çağıdır. Ay tekiz. İsimleri mahira. Minga jingi kızlar kirek, mındaylar nafiga. Sani bardım, sani koydum, sani yaklarların. Yaş ömürler iki kelime bilgiz kadirlerin. Yaş çağında kükrəyimə min çəçkələr takmadım. Çünki yaşlık üzü çəçək kirək deyip tapmadım. Ey dostlarım, sizden bilen vatan 80'liklerini. Paya varsam şunda teylim sizin isenliklerini. Ulanlar buldıra. Dostlarım, sizning bilen şat minim küngillerim. Tagda şulay şatlık bilen ütsin ide gemirlerim. Saat әлі ұнтылмаған, 11-ші болмаған, сағат минутлары кебек ара яқын болмаған. Сағат минутлары кебек ара яқын болмаған. Limonlu turarga kirek, çaşka tügeregine. Siz dostlarını ıkşatamın sahre kübelegine.
Татарына, мишеріне, яшерге ясын тигіз. Артық лығырдаған болсақ, зинхарға фу етеміз. Rahmat! No jigitlar, no kızlar, no Şafik abi. Bine ülken kişi şu cemaat. Şunanda noktanı koyabildi. Artık lağırdagan bolsak, Zinhar gafu etemiz. zinhar gafu etemiz. Allah'a şükür, gafu etemiz. Devleken tütelleri, devleken tütelleri. Hazırında anlaşıldı kimden kim ikenleri, hazırında anlaşıldı kimden kim ikenleri. Tipi 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 tavuşu ile, tipi 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 tavuşu ile. Ayağında kara bir maşitik tavuşu ile, ayağında kara bir maşitik tavuşu ile. Büyütebіз bizanı, büyütebіз bizanı. Yüzü bizning dostlar itib yürütebіз bizanı, yüzü bizning dostlar itib yürütebіз bizanı. Kışlarda kol bizde kanat niye bulmagan iken. Bilezik bilen yüzük, bilezik bilen yüzük, bilezik bilen yüzük, bilezik bilen yüzük. Yanlarına varır idim ağım sularda yüzüp, yanlarına varır idim ağım sularda yüzüp. Dostayım sen üzün, başından kara gözün. Sen üzün, başından kara gözün. İnce göbekli şarandan saylanıp şığa süzün. İnce göbekli şarandan saylanıp şığa süzün. Devleken tütelleri, devleken tütelleri. Hazırında anlaşıldı kimden kim ikenleri, hazırında anlaşıldı kimden kim ikenleri, hazırında anlaşıldı kimden kim ikenleri, hazırında anlaşıldı kimden kim ikenleri. Hürmetli arkadaşlar, bunga komediya tamam. Gelecekte kurkan matırışlar nasip olsun. Jırlap yaşayık, gülüp yaşayık, turmuşunu yaratıp yaşayık. Biz sizde yaratabız.